igihe cyose bino bihugu nta kintu na kimwe bo bari kugenda bungushira mariko icyo wagenda umenya cyo rwose mubwino nuko bimwe mu bihugu bigize isi byamaje kugenda bimenya ukuri. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boomways amajyaruguru amajyepfo y'uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba ari ubwa mbere mwibuke gukora subscribe banga mu kiganiro cyitwa ubwiro gica kuri Boomways jewe ni Gacha Henry ikaze dore amakuru yacu hano tugiye kugira tuyahera nuko uwitwa Shadibu yagiye yandika ku rukuta rwe rwa X rwaruhoze ari Twitter agira ngo umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro gute kandi atemerewe gushaka munsi y'imyaka 21. Iki ni ikibazo yagiye yibaza maze ahita hashyiraho munsi gatoya rwose ifoto y'umuntu utwite ndetse n'undi muntu uri mu rukundo, maze munsi ahita ashyiraho inkuru igira iki amakuru mashya. Abadepite b'u Rwanda batoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi zirimo ibyo kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga rinemerera abana b'imyaka 15 guhabwa serivisi zirimo izo kuboneza urubyaro badaherekejwe n'ababyeyi. Iyo ni inkuru y'uwitwa Shadibu yari kugenda yibaza ngo nukubera iki rwose ubuyobozi bwamaje kugenda bwemerera umwana w'imyaka rwose mike cyane 15 kuba yagenda aboneza urubyaro. Uwitwa Muhozi Kaina Rogaba yanditse kuri Twitter agira I will request Moses for the arrest of the Minister of State for Land. Aya namwe mu makuru abari kugenda atrendinga ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga rwose, dore igihe cyageze rwose kwita izina mu Rwanda abana b'ingagi bagiye bavuka rwose uyu mwaka mu kwezi kwa 9 rwose ni ibirori bizagenda byizirizwa mu Kinigi. Kwigira isa kuri Twitter iye yagize ngo ibikorwa by'ingenzi bijyanye no kwita izina 2025 byatangajwe tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 ubuhinzi mu Kinigi. Gatatu ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025 kushyika ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2025 ingendo z'itangazamakuru. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 kwita izina ingagi. Itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2025 golf and girl dinner in Kigali. Ubwo nyine byumvikane yuko umukino wa golf ndetse rwose no kugenda basangira bizagenda bibera mu mujyi wa Kigali ku itariki 6 rwose. Ku itariki 5 baraye bise abana b'ingagi izina rwose. Ahangaha twabwiye yuko ni kuri Boomways handi uzagenda umenya amakuru utazigera na rimwe usanga ahandi. Uwitwa Dumba kuri Yago agize ati byukuramo imbuto mu rumogi. Yago nyuma yo kugenda atangaza amagambo menshi kandi mwibuke neza cyane yuko Yago yagiye abwira abandi banyamakuru rwose bakora muri showbiz mu Rwanda yuko bagomba kumushyigikira kubera yuko afite indirimbo zigize album iri kugenda ikundwa cyane, nabo ngo bagomba kugenda bamushyigikira. Uwitwa Okama yitwaje Bulldog akora ishyano rwose mu gukubita injyana ya hip hop rwose. Ni ibintu abantu mwese mwagiye mukurikira rwose kuri MIE cyangwa mwite Irene Murindahabi rwose ni ibintu byagiye bigaragaza yuko uyu muhanzi ari umunyemano, ariko kuri rap rwose bikaba bigoranye ari ingora bahize. Ariko bibutsa yuko rwose nimpe ari ubwa mbere ugeze ahangaha wibuke gukora subscribe rwose. Ni ibintu abantu benshi baba bari kugenda babona kandi bakagenda bagaragaza yuko rwose ari ibintu byiza cyane. Murike tugende twiganirira ku ngingo yacu y'umunsi igira iti nukubera iki muri iyi minsi uri kugenda ugasanga abana benshi bari mu makorari bari kugenda babuzwa uburenganzira bwabo bwo kugenda rwose bambara uko bashaka, kandi rwose ibingibi bikagenda binagaragaza neza cyane yuko mu bigo by'amashuri ko bamaje kugenda bashyiramo za serivisi zijyanye n'ubuvuzi
kandi rwose no kwirinda ku buryo bukomeye cyane utuntu tw'udukingirizo. muze kutubwira muri komenti wowe ubyumva gute. Hari ayandi makuru aba ari kugenda avugwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bikomeje kugenda bifata iyindi ntera mu gihe cyose bari kugenda bashaka kugenda bamanura abantu bakaza mu Rwanda kugira ngo rwose babonere cyitwa ubuhungiro, kubera yuko hari abantu benshi baba baragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa fraud, ariko rwose bakaba bamaze kugenda bigaragaza neza cyane yuko rwose bagomba kugenda bagaruka muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda cyemeye kubakira. Wakwibaza ngo iyo bakiriye uyu muntu abaho gute? Ese aba abaye hehe? Ese nyuma yo kubaho mu Rwanda ubundi ubuzima bwe bumera gute? Icyo wamenya ni kimwe, nuko iyo umuntu yahungiye mu bihugu by'i Burayi akagenda nta byangombwa afite, biba ngombwa yuko bahita bamusubiza muri Afurika kugira ngo bagende bamushakira bimwe mu bihugu byagenda bimwakira. Iyo igihugu akibonye, icyo gihugu gihita rwose kimuhereza aho kuba kandi akagenda abaho neza. Abantu benshi baherereye mu nkambi, mwese murabizi neza yuko muri cya gihe bavuga yuko mwagiye rwose muri migration, mwese mugenda muhurirayo n'aba ngaba baba baraje, cyane cyane abantu bazi, abantu baturutse muri Libya, abantu rwose bagiye baza neza bakagenda bafashwa. Ubwo abenshi bakaba bari kugenda babona ibihugu byinshi by'i Burayi. Iyo yageze mu gihugu cyamwakiriye kugira ngo aboneremo ukuntu yashaka ibyangombwa bimujyana mu kindi gihugu, icyo gihugu cyamwohereje kigomba kumutunga muri icyo gihugu yajemo. Ubu byumvikane neza yuko bariya abantu basaga 250 bazaturuka muri Amerika nibashyika mu Rwanda, igihugu cya Amerika kigomba guhereza u Rwanda amafaranga kugira ngo aba bantu bazagende babaho neza kandi rwose uburyo butekanye nk'umuntu ufite uko abayeho. Hari n'ibindi bintu abantu bakunze kugenda babona neza cyane yuko ngo iyo bagiye muri migration bagenda bahurirayo n'abantu benshi, bigatuma rwose na serivisi zikihuta. Abantu baba bizeye neza ngo ibyabo bigomba guhita birangira, ariko bajye bibuka yuko n'aba ngaba baba baragiye i Burayi bakaza kugaruka mu Rwanda cyangwa bakajya mu bindi bihugu, nabo baba bafite uburenganzira rwose bwo kubona cyitwa visa mpuzamahanga mu gihe babonye igihugu cyo kujyamo, kandi rwose ni ibintu biri kugenda neza cyane rwose. Ikintu wagenda umenya muri iyi minsi ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera cyane mu gace ka Uvira muri Kivu y'Epfo. Rwose niho urugamba rukomereje, kandi mu gihe cyose ibi bihugu bikomeye by'i Burayi ndetse no muri Amerika bigifitemo ukuboko gukomeye cyane. Iyi ntambara kugira ngo izashyirweho akadomo bizagorana. None ubu ngubu Trump we ari kugenda atangaza neza cyane yuko rwose ari we muntu ushobora guhirika cyangwa guhagarika izi ntambara zo muri Kongo, ariko wagenda ukareba ugasanga hariyo ibihugu byinshi cyane, harimo Ubushinwa, hariyo Ubwongereza, hakagenda hibereyeho n'ibindi bihugu byinshi cyane, ariko cyane cyane ibihugu by'i Burayi n'ibyo bihugu byinshi biriyo. Ariko icyo wagenda umenya n'Ububiligi bwo bwose bwifata ko iki gihugu ari icyabo, kandi mu gihe cyose bazagenda bariyo kandi bazagenda babikora neza cyane kugira ngo bagende babona umutekano. Ariko icyo wagenda umenya cyo umutwe wa M23 waje kugira ngo ugende ugaragaza ukuri nyakuri, maze kugira ngo n'undi muntu wese uhirahira kugenda yangiza ubuzima bw'ikiremwa muntu bagende bamwereka yuko bibeshye kandi igihe cyabo cyarangiye. Byumvikane neza cyane yuko bino bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika iyo babishatse rwose intambara zihita zirangira. Ese ko Palestine bagiye kuzayemeza nk'igihugu cya Israel cyo kizamera gute? Kubera yuko igihugu cya Israel kiri kugenda gitangaza amagambo akomeye cyane yuko iki gihugu cya Palestine batagomba kugenda bakemerera. Ibi ngibi byagiye bituma muri UNESCO igihugu cya Amerika kigenda kikuramo neza, biturutse kuba yuko rwose ngo bagiye bemerera iki gihugu cya Palestine ko bashobora kuzakemera nk'igihugu, kandi Amerika igendeye ibyerekana neza cyane yuko ngo iyi ngiyi ari intara, kandi rwose iyi ntara bagomba kuzagenda bayihereza rwose igihugu cya Israel. Bityo rero abaza amateka ya Bibiliya bo bazi neza yuko ahantu hubatse umusigiti, ahantu rwose
hari ibikorwa remezo mpuzamahanga Amerika yo ikaba ishaka kugira ngo igende ihakura amafaranga menshi mu gihe cyose bino bihugu nta kintu na kimwe bo bari kugenda bungukira. Mariko icyo wagenda umenya cyo rwose ubwino nuko bimwe mu bihugu bigize isi byamaze kugenda bimenya ukuri. Uwitwa Gicumbi ukora kuri BNB, uyu nguyu yaciye kuri radiyo Ishingiro, uyu nguyu agaca kuri radiyo 10 na TV10, ubu ngubu akaba yaravuye mu Bushinwa akagenda yerekana neza cyane ko rwose uko bagiye berekana Ubushinwa ko ari bubi ukubeshya, kubera yuko ngo ni kimwe mu bihugu byiza kandi ngo kugira ngo ubone ukuntu abantu babayeho nuko ugenda usanga abantu amafaranga bakoresha akenshi aba ari muri online amafaranga yabo kandi bakagenda banayakoresha mu bindi bintu kandi amafaranga akagenda anunguka ku buryo bukomeye cyane. Kandi ibintu yagiye atangaza nuko rwose Ubushinwa ko bagiye babugaragaza siko bumeze, ariko icyo wagenda umenya mu bwino muri iyi minsi nuko igihugu cya Amerika rwose nacyo ukuntu cyagiye kibranding ubu ngubu stati yacyo yari kugenda irindimuka ku buryo bukomeye cyane. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri uno muyoboro rwose n'ugenda utokoze subscribe share ndetse na comment rwose, ahangaha n'ahandi uzajya ugendera umenya amakuru menshi y'ubwino igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ndetse na Korea ya ruguru bo bari kugenda bagaragaza neza cyane ko cyitwa BRICS kigomba gukomera cyane, kubera yuko rwose intambara bo bagezemo ihita irangira. Abantu mwese muzi intambara yari guhuza igihugu cy'Ubuhinde ndetse na Pakistan ukuntu yahise ishyirwaho akadomo ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi ngo ni imbaraga zitwa rwose BRICS. Abantu base BRICS rwose ni uburyo bukomeye bw'ibihugu byagiye bishyira hamwe. Iyi ntabwo ari BRICS ikoreshwa mu bintu by'amajuisi ndetse n'inzoga bari kugenda bapima uburemere wapi. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu bagiye bizanira rwose kugira ngo bagende berekana yuko nabo bafite ugukomera cyane, ariko rwose nawe umuntu uzi neza cyane yuko mu nzoga ndetse no mu maji ukuntu babikoresha bapima BRICS nawe urabizi cyane ko biba abareba icyitwa uburemere. Byumvikana neza cyane ko rwose ibi bihugu nabyo bishaka kuremera cyane rwose, ubwo biba ari ubwino ugomba kuzajya ugenda umenya rwose n'ahandi ni hangaha kuri Boomways.